کوتنێ وەندا بووم دناف شەر و جەنگێ خوێن خودیه وی دنگ جوان نه به گیتارا خو به کلجانی و بختواری لناف کولانین باجار ازمیره دگره وەندا بووم بە بیر و باوەریە خوێن اف کس موزیسین کرد یونس داسه که پشتی 10 سالان با آلبوم خویا سولو یا به ناو حناسه درکت پیشبری گهدار و حسکریان خو شەر و جەنگێ خوێن خوێنت دیتم یونس داسه که جزیره بوتانه ده سال 2008 تا به سولیستی و سترانچیکریه کوما تقورقی دست به جیان خویا پروفیسیونل اموزیکت که و ده سال 2012 داجی به حوالن خوین کومیرا آلبوما کفت و لف دردخه اونها 3 سالن کل ازمیره لیلیسه کی ماموستتیه دکه لیتم بیر و باوریاوی لسر چیکرنا موزیکا کردیه دەرەنگە دەرەنگە Yunus Tas ez cezîrê me di salên zanîngehê de müzîka profesyonel min dest pê kir. Elbet beryavê jî bi müzîkê mejûl bûm lîseyê de beryavê bi hin enstrûmanên weke tambûr û em bêjin perküsyonê eleqedar bûm bi müzîkê re. Di zanîngehê de awayekî profesyonel komeke me hebû bi navê Teqûrek 2008 de me dest xebatê xwe kir. Xebateke atöliyeyî bû me bêhtir ser hilberîna müzîkê me serê xwe diwastand û em serê dile bikîn. Jê şundetir em daxilî piyasê nebûn. هنرمند یونس داس دا آلبوما خویا حناسه که ده 28 آذار 2022 دا هاتیه بلاف کرنده جهدای 10 سترانان که موزیک، گوتن و آرنجه جالی وی بخو و هاتنه چه کرن. یونس داس آلبوما خویا نو به درفتین خو دناف سال و نیوکی دا تمام کریه و دا آلبوم ایدا گلک آمور و انسترومانین وکه الکترو گیتار، اکوستیک گیتار، باتری، ساکسافون، کلارنت و کلاویه بکارانینه. Henase ême bixwe ez wekî profesyonelê em bêjin piyaseyî de bas müzîkê nebûme û müzik timû daim ji bo min wekî henaseyekî ye ku ez nav keftûlav tê jiyanê de bêhna xwe pê berdidin û hin hestên xwe heyî dikin pê mayînde dikin yani huner bi xwe wê wateyê de ye. Stranke min jî navê wê henasê heye wekî em bêjin çerxa gerdûnê îfade dike ku em bêwestan berdewam dikin heta ciyekî car ew gera û geşta gerdûnê henaseyek ye ku em vê dinyayê em canan bêjin yani wate ew e ku meriv henaseyeke baş li pey xwe bêhile. Ji ber wê navê albûmê henase bû û rengîniya strana jî ême bixwe hej rîtma dikim hej stîlan dikim. وزمجم بلا ولا تردي الهر درا ليت برفي شايفي تبرفي ويلي ويلي ساوند آلبوما حناسه بهتر به فرمین روژاوایی یعنی وک راکا نرم و راکا فولکه لی هنرمند موتیف و ریتمن موزیکا کردی جی تکه لیوان ستیلان کریه Albüm nû derketê 20 rojê xwe encak temam kir. Ji bo vê konsereke danasînê em ê bikin. Yani çend konserê li bajarê cuda me konserên weke lansman pêk bînin. Em ê bikevin nav van keftûlafta de ji bo amadekariyên wê. Jê şundetir li gorî daxwaza guhdar li gorî ku baş bikîje ber guhdar jê em ê bendê bisekinin yani pêlekê. Heta ku pê de li gorî daxwaza sahneya jî em derkevin sahneya. یک ji taybetmendiyên Stranbêj Yunus Das ev e ku ew bi salên dirêj li ser çand û zimanê Kurdî xebatan pêk dîne ew ji Tirkî bo Kurdî wergeran dike û di asta akademîk da jî lêkolînerî û berhevkariya dengbêjî û folklora Kurdî jî dike. Her wiha Yunus Das li zanîngeha Artukliyê ya Mêrdînê di beşa Kurdolojiyê da li ser Mihemed Arif Cizîrî teza xwe ya masterê jî amade kiriye. Müzika xwezê bi şeklî di nav lêgerîna de berdewam bikim xwez di nav stîlan de zêde teng nakim. Elbet bêhtir bi kodên nûjen
ساوند نوجن دنیا یزد پیلگری ندارم البته جبنگاه خویا فولکلوریک مسعودی بگیرن الافراندنا موزیک هری زیاده قادا هری زیاده کو کلجان دیده منه یا آواکرناوی مایندکرنا هستا حزرا قناغ هری قیمتش بوی من یا موزیکی البته اوی کی جک گهدارانجی لراسنا تهاتم بسرخ و فهاتم هنرمند جوان یونس دا 38 سالی و با آلبوم خویا حناسه آواز و حناسه کنو لموزیکا کردی زیده دکه تم دخوازه لموزیکا خود تشتی نو لی زیده بکه و به طرز و شیوین جدا جدا سترانین خو و بیشه موزیسین جوان یونس داسه کو دمکی نزدا آلبوم خویا بناوی حناسه درخست دخوازه کو د موزیکا کردی دا برنگ و آواز خو جی بگره و ماینده ببه او نها آماده اید که دمکی نزدا لباجارن ترکیه و باکور کنسران دار بخه و دنگ خو بگینه گهداریم خو عمر سنمس روداو İzmir. وزمجم بلا ولا تردي الهردرة